Kohaman kepada bayin hau Jesu Kristus. Lembaga gospel minda gasngi uji sudang hikay yang ibai ban kiar na kabe ke pop kabakarau ka pop jingkwan lalot. Hatong ngilong kibriu ke balalot. Hatong ngilong kibriu ke balalot. Ngilong kibriu ke balalot ladangi im baladangi le kum unay ubarius pa haka gospel. Naga gospel ngalayos ngo uji sulakran yang sabai ka kabege pharisi uji suong uway ubarius pa kalingka jung uway urius pa kala saiso karhai. Uway kalingka jung uway urius pa kala saiso karhai. But langbaga jing tray shitom jung ulay se ula kamay shibun ula yo bun ki ula kamay na dong shadong kat kaba ukwa udon kam ulayo langbaga jing trasitom jungo Henry haba ulayo kanagi jingker ko jungo blay enda kalingka jungo kala sai sokr hai ulale kumno hato ula prakan sapang kibai hato ula prakan sapang ki baduk hato ula prakan sapang itu ki bro ki bomdon a hato ula prakan sapang ki kun sweat m ule bariu klam prakan sapang yana yano ula prakan tang sapang yalade midangan le kumno ula ong ngan sepen pram ya ke tiar jonga lane ke kamera barit habang ubu ke tiar ngan sepen pram ya ke tiar jonga bar ngan sete kabai ke kamera kam he bar ngan sebu ya ke tiar bara hapo bar ngan sabam bar ngan di bar ngan sam lekmen ula perkat sapang tang ya lade Kohaman kepada bayi hau Jesu Kristus teng haka jingim jungi ngiru ngi perkat sapang tang ia lade. Langbaga jing tray shitom jungi ublayu kerku yangi ublayu ay yangi kat kabang I don kam haba ublayu ay yangi bun kiye haba ublayu kerku kerdo yangi ibai ngim deban perkat sapang tang ia lade gideban perkat sapang kibai gideban perkat sapang kibaduk gideban yarap yaki ngim deban long kiburu kibakap nab hadu kata-kata kat kaba ublayu ay yangi gideban ayya kibai gideban yarap ya kibai andre bon sina ke jingim jungi ngim don katto kamen simban ayya kibai radang yetre shitum hagalang ka jungi ublain kurku yangi ublain sa ay yangi kat kabangi don gam ito gibatre ha office rana ito gibatre ha ka company ba per radang yetre shitum radang ngi longki bru ki babha radang ile radang shodong bha ublain su kurku yangi bad ublain sa ay yangi but balai ublain kurku yangi barabor balai ublain ay yangi kat kabangi pan omde tang nak benda ya ladai nak benda kiberu bagi deban yarap ikibai henry bon sin hage jingim jungi ngilong ki bru ki balalo ladangi yoshibon ngimju prakat sapang kibai ngi krat sapang kibai te ladangi le kumne ladangi im kumune bru haga gospel ladangi persang ban bu nadang chodang tang nak benda jungi baladang nginum yarap ikibai nginum yarap ikibaduk shis ngi ubleun se ong yangi ibai ubleun se kot yangi ko beach Binda hi kamit en shimno napi ya kamen sim jumpi te kiye ki bapelakin sho kin long ki jongno ngi kamai buun kiye tang na kabanda elade bar ngimju yarap ekibe ngimju prakhat sapang kibe ladangi im kumne shisngi ublei uns ong yangi minda hi kamit en shimno napi kamen sim jumpi te kiye ki bapelakin sho kin long ki jongno ngimlaban ra e kat kabangi kamai ngimlaban ra habangi ya mo haka sinduk habangi don hapo sinduk dangilayap ngimlaban rakit ki baki ayo gas pak phau barak yu kat ka bangela khamai ngimlaban shim mo ngideban ino na dong shadong ngideban late nangne thli ke kikti artlik ti jungi kan sulong ka thli habang late nangne ngimlaban ra e dangilayap te ngideban prakhat barabor sapang kibai gideban perkar barabar sapangge baduk rada ublele kerku yangi gideban ai yakibai gideban yarab yakibai aga jingem jungi rada nginam yarab ya katto long ka pop ka bakarau uji surang hikai ibai dan pak gospel komun ka parabain kat bangi shimi dangan ke mas bokoid tongen kile yalade hatongalong ubriu balalot hatongalong kabriu ka balalot hatongalong kibriu ki bom ju perkar sapang kibai hatongalong kibriyo hatongalong ubriyo ne kabriyo ko bom yarap ya ke baduk ko bom prakhan sapang kibai ha kajingim radangilong kibriyo ke balalot tongin panmap na ujisu bar tongin kular ya ujisu minda ngan sepersang ban yarap kat bangala rada ublele kerku yanga ngideban yarap ikibai but tongin
i dia barak kibrio bertongin yarap ya barak kibri kumba uji sulhi kaingi lang baga kos perminda kasngi tongin dua nak benda kane kat bangin ang siminda ikane ga mas bakhuin ini ro ya uji sukres